ostalo? O ne, to... Mi možda pričamo ovako, na primjer, što bi znali, po pričama Tanaskovića i ovih arheologa, geologa, da je nastalo negdje pre 30 do 60 milijuna godina. Vulkanskog porekla. A gdje mu se nalazi to tuđe? Evo je iznad. Ima? Temelji su. I sad su rekli su da će da izvrše istraživanja, geolozi, da će da se dosta interesantno. Kao što je nekad bilo pre 40-50 godina. Bolje se vidjelo, lepše, mislim, došlo do izražaja sad. Mada i ovo je sad interesantno. Pa interesantno je što je ovo cijelo brdo, to zvano Brankovo tlo, sa ovakvom s ovim kamenom opasano, tako da još niko nije otkrio. Da li je ovo nastalo prirodom, da li je bio vulkan nekad, da li je neko nekad zidao pre ne znam koliko miliona godina. Znači ovo je tako urađeno da ga ni neki stručnjaci ne bi mogli ovako da ga se zidi. Znači to cijelo brdo je opasano sa tim kamenom. To se prostiruje ima na stotine hektara više. A dužina ne može da, još nije otkriveno koja je dužina tog kamena. Ono samo priroda, vidiš, lomi kamen, kako ga otkriva, tako ga lomi, znači to je sve petougarni kamen i tvrd da ne može ni kočelik. Ne može čekićem da se ubije. Sve je petouglast i eventualno trouglast, nema druga dimenzija. Ali većinom je petouglast, svaki dan. Evo gore se nalazi iznad ove tvrđava koja je bila rimska, ima temelji. Gore ima gde su bili zidane zgrade najverovatnije, to su širine možda i metarske, ali zidano je sve s kamena na kamen, tako da je nekad bili stvarno neki majstori koji su zidali. Da li je to za vreme Turaka, Rimljana, Bog Isus zna. Mi smo nalazili nekad 60. godina kad smo čuvali stoko tu, nalazili smo kašike, viljuške, strele neke. Strele, pare neke. Sve bilo... Jebalo to, sve i svačem. Da, ja znam, tad je to priroda učinila svoje, pa je to pokriveno sa zemljom, sa raznim nekim, i to kad bi došla neka stručna ekipa da to otkrije, možda bi se saznalo koliko i kad je i šta je. Znači evo ovde gde mi stojimo, gore ima 10 metra, sve je taj kamen tako sa zidom. Cijelom dužinom ovo brdo je opkoljeno sa tim kamenom. Lipo iz kamena kako je to. A to je iz kamena. Da je Savo da na huru, to je ono što... Ne, ovo je našo. Valaš. Nešto je vredi. 80 cm širine. Na kamen, lepo zidano. I tamo ima i ugao. Samo što se to srušio, taj kamen i... Rušili narod. Gubi se taj temelj, ako bi se tu otkopalo to. Vidi se sve kako je lepo zidano s kamena na kamen. Zid. Ti gore se požao kako ima. Kako su bile. Evo ti ga zid isto. Gde? Pušće pomoćni zgrade. Sve živo staje. Bog Isus zna. A je, posle ono otkrivali posle naknadno, vidiš. Evo ti ga, pogledaj zid. Ne smo pokazali da. Evo ti dalje. Tako se vidi. To je neka tvrđava bila. Ko je zna koliko je to metra uvijek bilo. Dan danas to i temelj, evo. Gledao dakle počinje. Kanal bio opasan, jedne strane zid, druge strane zid i svud okolo ovako se vidi kao da je kanal bio. Ovdje je čist primjer da se vidi to. Znači cijelo okolo brdo je bilo opasano kao neka zaštita ili od nečeg. Ako je neko hteo da napadne možda to Brankovo kolo, to nije moglo da prođe da je kanalo. Može da Da
bolje. Odavde pa da vidite da šumu. Vidi se ona sklonost na... Stari stani se ne možemo da se vidi od... Pa ne može od drveća. Evo ovdje stani. Vidiš odatka ovo drveća? Pruga, Niš, Kosovo, bolje. Oni bi mogli još, ali ja sam gotov.